Uangalizi watukufu wa shabakati la interneti ya Nyonsi pia mbishiliao harma iratio nukta hanukta sentu sasa Kiislamu zonsi pia ngari mnikauni himdiao ya kaya Nyonsi pia wakomor mridungao harma shabakati la interneti ya ngasina takriban mahamili ba ngasina mfumo banu humshirikiano kataba la uhansi baina hatu shabakati la internet ya ni radio nukta hanukta ijau wakati waladhimu rimone seni yefuraha rilonio hauka wakati ujawa si umone sani yefuraha rilonio na furaha rilonio yo ya hanyu nyinyi wa Komori nidomaritia furaha harmaze roho za hatu nidomaritia furaha harmaze roho za hatu shabakati la internet ya hesha ikao shamanzi na matalazuz raya tiansiani harmema hamili inu harmanzia za matangazo makubali udungana sinanyi haurishilia wenji harmanyi hunmasiwani wenji harmanyi obonze ikao harme mahamilinu mkubali ridungane mkono kwa mkono hawishilia yezijirio harmanzi hatu hauona yezijirio harmanzi hatu wajadaraja harme namna makauriona harma waudonu mrionao abaha na nyimjo kaurishilia mrishiliao harma zeratio za hatu zinu radio nukta hanukta inumbana ya matangazo rayawania harmetia hatu inu usoniman maranja wa Komoro matulilia makaurishilia hamaste ya hanyu ya amini izo sirambao rimambiaoni ya ukaizo kazi suenda kinyume no mwendo wa hensi ya hatu ne namna ritahao le bundo la hensi ya hatu lijueli basau yabo wa Komoro njajo jua mbana ya mahamili makau stahamilia mwiransi zihazi za hanyu hautamja mkensi mrishilie mjuwezi jirio nezireneshi hao nezifanshi hao harmensi hanyu matulilia makaurishilia makaurishilia na wasaya wakaurishilia hamwatwaba ya urishilia na falikiza hao shaizo kazi jatsongeza rajua ramba ukangari honse hazinu ya umashirishani kazi zalitongeza bari bakatengwe na wandu wakamba ukaya kwa tujiwane namna rishanshie matangazo harmaenti izo kazi jakazari ruhusu razia zihaziza hatu rifaliki za fikra za hatu hafaida ya hensi ne amani ya hensi ne maendeleo ya hensi abo dobanu la karafaliki abo kataka utaha waride yao no harikaza uzifumbo akafu ya tulezi warahana mtume ya tukazi wazifumbo rahana mtume no hakazi wazifumbo hatabariwa hamba haini rongozo zipia yabo kafatuze Ibrahima inusanono ritia riholo harma imatakumwe hatu isotine toka uzirejeza dingoni bahari ngamrichankuwa una uridea yendo vi adeziwa ya hafa kabatia parodesi wa ya hafa izo
za ruhusu rastamilia harma muda wa mahamili hata na lelozi la fikra za hatu mazele wa uwinji ni wahanyu wa Komoro ranyi mlio hundani ranyi mlio bonze maususu ranyi wa Komori watukufu waungwana wa hentinu wa Komori wanzuani nido andu wa handani marielewa maelewa ize faida za hanyu wa hanu silio maelewa ukashaba katile internet ya ze fikra za hahe ni ziazi wani yao harma insinu ze fikra za maendeleo ze fikra za maendeleo izo za mruhusuni wa Komori watukufu wanzuani maona ze faida za hanyu wa hanu silio matsunji ya harma balbala ya msajaja na mashaka ya utensi ya hanyu harma nkodo kamja kubali nzia za nkodo harma ntini ni wa Komori wenye ntinu wa Komori wanzuani wa Komori wangazija wa Komori wa mwadi le fitina lontipia litilwa norinjie harma nkodo ranzi jana tarehe mengomili na dadaru ya mwezi wame zid le fitina litilwa rinjie harma nkodo kamja kubali ni wa Komori ranjie harma nkodo mstahamilia mnyelewa za fikra za hanyu nyinyi ranziga mjamwelewe za hesha bakati internet ya ndahi uyenzi hata lelo tarehe mengomili na mfukare ngasinansi iso harma nkodo gami moroni gam tembeyo gami haini bahanu mweshi jana tarehe mengomili na dadaru wabambaya wonsi pia wala wandu wakauhansi ukaya ensinge joka unjia harma nkodo rikamoroni harma ezindo rikamoroni harma emiraya rikasina wa Komori ye amani ngiyo harma ensi hatu gasi moroni lelo tarehe mengomili na mfukara yabo lazima rijeri mnongozeni ni wa Komori rimshukurieni ni wa Komori mweza mahaba netsinu mmani yawe nsinu ike harma amani mmani yawe nsinu iheju ijuao kaya owinji wa hanyu nyinyi mlio harma ya Ulaya Faransani owinji wa hanyu mweza mahaba wanyu ani wa Komori mlo ubonze nyido wenza mahaba nensi ya hatu owenji wa hanyu wawashashi wakautalevoroka no msasa waukarinji harma nkodo walo harma ya Ulaya Faransani owinji wa hanyu ni wa Komori mlo bonzenga manzawe masiwa yanu ya heju msanganyiha wazima ni wa Komori wali hundani ne shabakati l'internet ya no wandu walo na falki za armentinu walo wanzimane na raisaza wamba ukai ntinu ketunjia harma nkodo tasi gariyeshio harma hawa burdan wasalama erimambiani hindi rimambiani ukakabati zijo ujiri bonsi juvanu yetare mengomili na dadaru ezajiri Yusuf Muhammad bwana mwana wa kisiasa wa hele jerala mbao mwana munkazi aroha haeche hende washwanza shaho huru hende haswali haeche hata wananya wa opposition wa mtawa kwa jamdunga haswali swala ya haja haeche ya marhaba matukufu wa Komori boko mjoka mji wa mkawe njimu mdungu valano mwambamu mranzi ya chende hari wafanya manifestation mkazi yenke mkamyafanya misamimu nesicho kanrongo yenke mkamyafanya fundu yesicho kanrongo yenke mkamyafanya iko yesicho kanrongo kapatuze mazifanya mkazi iho karibu na Moroni iho wa mraya wa Moroni noka mjaunda na pasimanchi ya Moroni paske sambi hamba haini manukando
na haini baya lijoka liele ya moroni lihele ya moroni abolieni ya harmai dunia wesambi yo mirongozi ya kisiasa ya mruvamana ya kaurongoa yaho ya wensele yolo ekalelo opposition kuja daraja kwamba ufanya manifestation mkazi inge huyafanya ikoni hauyafanya mitamiuli hauyafanya tsujini katazo solo jo kandrongo tuuze eza jiri hindi wako kaja panshi hamoroni maandamano ya utafijo maandamano ya umenya maandamano ya sijini kisiasa yezi ni siasa ya hera isi wa daula urumu suza kahanza zifanyishihi wa Komori hensansa nele povi makaulitia ya hetareme ngomili na radaru wandu wakaufikiruke aruwi ngeto kaenda obarini bahari hebotu karikaravi raamini karikaravi raamini obahanuze kweli zilio ukawa Komori wengi wa hao wakubali ye amani ya ukakabati wa mbadilio abahana Raisa Azali na Raisa Azali havotewa Raisa Azali gabo sharia shimwende sawa ya sharia yisho wakumuriwa shelewa kaditara himengomi mwahazi uzili wa 24 wodo wakati walavimwe ka Azali ambaka tusiha wa manena Azali yohazi ya ione sao wa Komori ukawaisa wabalighi ki siasa ki sharia kwa kubaliwe nsi hao kawanza nsi hao ikayama wa Komori sikaujani mtose usikwale wenye sina singiza mwambia sina singiza mwambiani kasiloka sikaujani mbesheleni marahaba harumambana ya siasa harumambana za falki za matangazo razitianziani harumamuda wa mahamili kamchwao kaya ze fikira za hatu zinu yani ye linye editoriali shabakati la internet ya ibalia inuma amili wakawana nyao wakamba wafanyawe hazi inu wakamba wafanyawe hazi inu imana uwatagazaji izo radio izo television zefalikiza hao wakanizo falikiza ukaya entinji harumankodo Azali ya hunula hakona za daina serikali ya hae itareme ngomili na ndadaru izo kamdaziunda na watangazaji wengi ikao waudo wengi harumansi ya hatu wakakinyume na zinu nambao wakawaishia na marengwe mbali na mbali ya lobonze na yalio hundani wakakinyume nami nesefaliki za hangu za utahansike harma amani ristehe sharia wandu wao ntipia ni wa Komoro majibu wandu wao ntipia majibu ni wa Komori etareme ngomili na dadaru ya homwezi wame aziuzili wa 20 nomeja ya ukaya ze fikra mzishili ya oho winji wa hanyu ni wa Komoro mzi aminio ze fikra za hesha bakati la internet yabo ijon yani yabo ijoka vraiment halatinku kaka ijak budi sikwale wainu njeni mbesheleni marhaba ni wa Komoro njeni mbesheleni marhaba walifikirio wazima riongoza nao wazima ridunga nao mkono kwa mkono haruma hawa ya amani ikao hiyo yodo faliki mshinzi kahe shabakati al internetia lelo radio nukta hanukta kuelewa mwanama Ahmad Fahari Dhamana jimla
wahe radio nukta hanukta kuelewa ukaze paliki neze fikra za shabakati la internet ya wasielezao hafaida ya hensi hafaida ya urekebesha yensi gobalio ya radio ya haho riungamanye wazima ne radio Sawa FM riunge wazima ne siti kuu ya hatu ya habari za Komoro riungamanye wazima ne shabakati la internet ya rite amani rijuse le taifa risaidie warumao ze fikra za hatu ili wasielewe ribaliensi riharaze zembi zijirio harmainti riharaze zembi zijirio harmainti rikubali zipanshia harmainti rizisaidie hafikra riharaze zembi zipanshia harmainti riziharaze hafikra shati hambana na utabasam na ujabari rijusensi enti kena ujua yende haukweli watina kanga sina matangazo ya kweli ya haki matangazo ya haki yaudo matangazo rianzao lelo wakomo nyonsi pia naridungane ha matangazo ya haki ya hambaze kweli zijirio zifanshi hao njema gilatimu rizishangi zifanshi hao nai riziharaze rambie serikali rambie mawakala rambie mahakimu rimwambie ni maraia mrisaidie rizibadili sha ritije dausha harmenti hatu akawe mnatsududu na rilongozane sha narja hata wakati dokanti rehadisi ili rihunde amani harmenti hatu wa Komoro zinuto za Kiislamu doni mbao nili aba hani mambie ukaya ni mambie nyonsi pia. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kosa na salam hoju ya ala barakatuh.